nimutaje kumukurikirana King Christopher nimuzomenya ibikorwa ndakora ko muri isi turakorana nico gikorwa gishasha naho muzogisanga uyu mukobwa je ngo bandabatera inkuru kandi kweri iyo nkuru sinagira nayivuze nkihangana uyu mukobwa gishika muri studio za Sky Media kweri abantu bose muri Sky Dabeshi n'abari n'abadiri imvyi bari baje kuri recordinga iyo filme ndibaza izobikaze vuba ihuriye nk'ivyamamare bibiri ni filme ihuriyemo ibisasu bibiri nyene kari akaboro ko hejuru bakoresha First, let me crash in intro. The champion OG, Special Force, Jocelyn, influencer, hitmaker, public figure, 80 figure, aka Proceeds, C4. The Sky Media presenter. Hello guys, ladies and gentlemen. Urahawe kaze kandi kuri channel ya YouTube. So guys, no musi nabazaniye mutumira adasanzwe aho tugiye kuganira ku bikorwa byiwe ndavuga movie cyangwa film ndundi. Hagati yaho turi kumwe n'umunganizi wanje Khaisala Grande once again in the house in the building. So mbere yo kongira icyo ndabatangariza ndabasavye muze mugire subscribe, like, share hama mu commenting ibintu bigende neza. So uno munsi nabazaniye umukobwa mwiza cyane asa neza vraiment ko bigaragara ko ndamubona araberewe cyane n'umusineaste n'umurundi kazi araberewe cyane ndaguhaye ikaze mabuja ndongeye kuguha ikaze muri Sky Media kuko si ubwa mbere uhaje n'ubwa kabiri niba ntihenze okay meze neza ariko sana reka rero dutangure guca turatangura utwidondora amazina yawe abavyeyi bakwise amazina y'abavyeyi banyise kiza Dany Karla ariko abagenzi benshi abari proche banzina kiza Dany Karla Keda. Okay, iyo ni nickname yawe. Okay, umva Keda irasigura K ni Keza Dany Dany. Okay. So izina ryawe nukusa birahura biramacinga na fresh. So Keda arubatse arafise umwana nta mwana afise akora iki umwanditsi akaba n'umukinnyi wa filime nyuma yo gukina filime nta kandi kazi wowe ukora apart gukina filime uretse ko nejeje ishure universite ya Keda watanguye gukina filime ryari umaze igihe kingana gute muri industry ya filime nuko kwa izina kitatu tanguye umwuga wa filime habura iki kugira abari boze uploadinga ku mbuga icambere nta channel office ikindi naco muri abantu bakorana n'abandi kuko nta channel office ndaciba akabanza kugira ngo ntabure kugira ibintu wanje nuvuga niyitiriye nta gahunda none ufiseyo yandabipanga kugira channel wanje ongera n'umuntu wanje kugatuza wanje. Okay, byiza. Nashaka mbaje nihe ntambamye muhura nayo kuko bambwiye ko ari n'abandi iyo muri ko murashutinga filme like ibikoresho mukenera murabironka nkuko bikwiye nuvuga yuko uja gukora igikorwa utabanje ko utanze kwanza ariko bitavuze ko ushitse nko kuri set akantu gashobora nko kubura
example kama kamera ikibazo iyo ntabwo kenshi tukunda kugira sino ku bijyanye na histoire cyangwa filime tuba twagize kenshi ntabwo iyo muri like behind the scene ndavuga bijya twebwe tutabona donc kuri kamera twebwe kuri ku screen turabona film biteguye neza est-ce que inyuma ya bijya haba hameze gute abakinyi nyene abantu benshi ntabizi ko babona igikorwa deja kimaze gutungana bwawe niyo umuntu aba yagifanye cyane ko hari gucikana ugasanga muratwenze cyangwa wabaye nk'agasene kari fani ugasanga ibintu birirangiza cyane kuri sene kuri behind sene tuba tuhari juste nk'abakinnyi haraba nyine kurwana abantu bakurana ariko sinzi ko nishyura ibibazo neza no ntiwahejeje neza nkuko ndabishaka ariko unkundire nongere ndakubaze ko gato ni basi mu ntambamyi navuze nk'ubu bashobora gushika nk'ubu wateguye nko gukinisha umukinnyi agasiba bica bigenda gute byarigeze gushika kuri histoire nayo nanditse n'abandi nyine twakoraga turategura byose dushyize kuri set umukinnyi agira ikibazo ararwara bakibasha kuza novuga ko icyo aricyo kibazo twigeze guhura natwo cyangwa ugasanga turashyizeho nk'umukinnyi yagize ikibazo yakunda gushika usanga turondeye ubundi ku kanyuma ugasanga ko bashaka ko bigenda kuri set siko bigenze kandi turamaze guhura nacyo kida inspiration yo kwandika cyangwa gukina filime wesubira kuri inde cyangwa wesubira kuki Kwamya majesta nzi yuko muri umwanya muri twandikira film mugabo narakunda film cyane nakunda film hose nkakunda novela y'amafilime muri Karaba ukaba wabiyentesa ndavyibuka kugira amenye ko nokina twari dukina théâtre bon sinzi ko turakina yari yaje gukina théâtre abantu bari ngaho bose bivanye na hore yanakeneye ko bakina bose abaha challenge avuga nkene ko bigenda ukina nanjye mukina ngeze nanjye nari muri abo bantu banashaka bari baragira ngo challenge amashikiriwe bakina nk'uko nabyumva nyine tegetswe kumenya kuko nari yaduhaye script ku meza ntinyaruka wabone tegetswe gukina sinabitahura bwa mbere ego niko ndakina nari umutsi uko babanya mugabo igeze kuri sene kandi abishoboye niho inyuma ya twaje gukina aragira ngo ufise tano kandi ntabyo nzi bashobora gukina filime wow kuraje cyane uko hagati aho nararavye filime uherutse kwatsingamo ufise talent itego kandi twifuza kukubona hejuru cyane hagati aho watubwiye ko uri umwanditsi mwiza vraiment ndavye ukuntu urandika filime uragira ama histoire meza hoba harimwo imwe mu zumaze kwandika iri true story ku buzima bwawe cyangwa ku buzima bw'undi muntu nyine nk'umuntu yaba yaraje bakubwira ubuzima bwiwe ugasanga nyine wowe waranditse nko ku buzima bw'umuntu uretse ko twamudisha kandi twese muri true story ibindi bibaza kida biramaze gushika ugahura na challenge ituma basi uramaze guhura n'ikintu kiguca intege bituma wumva gukina filime wowe biheba cyangwa bivamo kigaguca intege muri devi no kugira asohore amasama y'ibyo filime usohoye ko sije nayisohoye ubwabo kugira ndayikire harabaye challenge nyinshi kuko guca bashaka barabwabura cyane akamaro kabyo
rero hari igihe usanga n'ababyeyi cyangwa famiye yumvise ngo nibwira filime ariko aratuma nubwo iyo niyo challenge nigeze guhura nayo ego ikindi naco iyo challenge nigeze guhura nayo nigeze gushaka gukorana n'abantu kuri histoire hamwe biragorana cyane kuko support twari twizeye cyangwa se ego turakenera support ku barundi cyangwa ku bantu badushigikira ariko ko tugenda n'uko bikenewe gusana support si ukuvuga ngo supporting financièrement urashobora gusapotinga no kugushigikira ibyo biratuma Wow, Keda, uba ufise umukunzi cyangwa cyangwa icyo kibazo kirakomeye cyane kandi kigoye kigoye kuko igihari biri nasi umukunzi. Wow, mu gihe uri kwakira filime just filime y'urukundo umukunzi wawe akayibona abyakira gute cyangwa yaramaze gutahura yuko uba uri muri business ubundi filime ubundi mwabona reka ndabwira ikintu kimwe ibi bintu ntabwo ari bimwe bya kera umuntu ajya gukina ari kwiryohera no ubu filime tuvuge yuko ari business turetse ko ari business irigisha cyangwa hariho umuntu ibyo uri kurakina aba yabiciyemo cyangwa akumva umwembe uri kugira ubuzima bw'ibiriwe akumva wawe ariko nta rusigare ndabivuga cyangwa nta rusigare ndabyamamaza hari undi yabikiye mu kugisha n'abajya bandi bakora sibisije ariko ndabona bamenye ingene mu kwitwara bamenye ingene mu bigenza harimo kwigisha filime si juste business n'iki harimo no kwigisha nawe no kumenya ibyo ukunze uri kurabamo heroine kandi ari nari bishobora cyane cyane uretse ko irafasha n'abantu guteranira ku gafilime yego Keza Dany Karla iyo kinyahore itari nziza nyene ari amahoro usanga nyene bakinyura umuntu mubi bihora byafekta ubuzima bwawe bisanzwe bihora nyene bituma public kubona ukundi kuntu muri societe bakagufata nyene bakaguha iyindi shusho nyene basi nk'ubu wakinye uri nka mukase w'umwana wamufashe nabi canke wakinye winjiriye nk'abantu muri couple ushaka kuyisambura nibihora vyafekta wewe nyene mu buzima busanzwe mugabo ko iyi filime siko mutababizi murabizi ni juste gukina nyine bibaho quand même ni role yo gutera isoni gukina nyine bayiguhaye wavuga nakina mfatiye ku muco jewe ngenderako ukuntu umeze ko abantu banzi sinshobora gukina iyi role sinzi ko rikorera muri filime biba umuntu asharatse cyane gikunda gusa amasoni cyane rero gukina isomana nyene ibintu nk'ivyo nyene basi mu bintu mu domaine y'ivyo bintu idomene y'ivyo bintu byo gusomana kwaye kwa afilme mukina birabatwara igihe kingana gute kugira zisohoke
byose biri ku murongo twabiteguye kurondera kugira ibikoresho twaravuze iminsi cyangwa tumereje muri professionnel cyane wotubwirira nk'abakunzi donc abantu bifuza gukina film abantu nyene bakubona kuno actinga kavuga ndashaka kuba nk'ujya mukobwa nyene bagufata nka role model wabo wotubwira gusaba film gukina film bisabiki nyene nihe nyungu iri muri film cyase kiboneka amaze gukura yeah ikintu cyambere no kwakanya nobabwira ko hashwanze ntabwo tuvuye birakuza gushaka ushaka cyangwa ukeneye ucika intege kandi nta ntare imyaka ufise ungana aho uherereye uyikina ariko ikintu ciza jewe nka filime navuga ngo ikintu nkoramo igenda gikora uretse kumvaho ibintu kandi nanjye ndavuga ndumva nishimye donc naho hantu ikindi naco ndaronka abagenzi kandi bafise tara nk'izo mfise tugafashanya no sema kungurana ibitekerezo mugabo ndahakura umuryango wo muri filime umuryango abantu benshi bakibaza ko nitama ziba ziri hamwe ko ni amahuriro yataha abari ngaho ari ahantu twakura benshi ko twigishanya ushobora kuba nkina gutya ibindi dusha skills cyangwa ukakina ugasanga arakanyigishije arakuye famiye arakuye kubaje ko ari ikintu akagufasha okay muri industry ya cinema hano mu Burundi ninde mukinyi akwanspira neza bro cyane ni kuva kera sorry gatuma mama ziki ni dream muri make dream uravyifuza basi ayo mahirwe abonetse wokina Cadeau Ravel Cadeau Ravel arakina neza kandi arabishoboye nawe urabishoboye cyane twasaba abakunzi mudukurikiye hano mu Burundi dufite impano vraiment turafite impano nyinshi nuko gusa tubuze support right turabuze ubufasha bwanyu kudufasha si kuvuga ngo dukeneye amahera yanyu turakeneye ko muturabira ibikorwa byacu naho nyine arakenewe ariko basi nyine umwe wese adufashe uko ashoboye urashobora kugira naho woja kuri YouTube ukagira subscribe ukagira iyo like amugasharinga ukanadisigira comment ni sawa naho buduteje imbere twebwe batwitwa Sky Media Burundi nagomba mbaze uyu mutumire wacu ahantu dushobora gusanga bimwe mu bikorwa byawe naho udakora wenyine ariko aho twoshobora kugutora vyoroshe wow hagati yaho filime yawe na iravye practice filime nk'iraba nagize amarangamutima basi byanteye natwe kurira ukuntu bajya batike bagufata mail bamufata fo baze babirabe so jewe nashimye
ko mu actrice niko bavuga mwiza cyane ko wogenda utubwiriye akantu nyene ukatwemeza like ngomba ndaguhe role as your director nabwo ntabishoboye Jocelyn n'umuhungu mukundana yaguciye nyuma nyene wamufashe tu wamusanze mu gitanda mujyama muri kumwe n'undi mukobwa ukifata gute kina nka wonyene Wow. Urabizi bro. Okay, à part yo kukubaza ibijyanye na filme uri umurundi kazi sivyo umurundi kazi kandi mwiza vraiment mbona wakaranga beauté naturelle atana makeup urakumva ko kandi so ngoma ndakubaze urabona ubwato iyo buri mu kiyaga ari ikintu bagenda bagira guca kugira bwigere imbere bacitwa gute mu kirundi oh wow okay kiyoze bikurikira kiravuga giti urusyo uraruzi urusyo uraruzi kijya kandi kantu bagirisha kugira abashye bakitwa ya baranone urusyo bararukoresha mu gusya uburo kugira ngo havemo ifu ingano amasaka kugira havemo ifu nyene kari akaboro ko hejuru bakoresha nachuzi just like wowe nachukizi kicho kiye really no mama barundi banje we abarundi banje barampujije amanota from naenda bize so kajya kantu bakitwa ingasiro nakawaruzi sure nacho wana siku niko bakitwa so akandi kabazo ubundi umugore yafishije umugabo amwita umupfakazi umugabo nawe yafishije umugore bacamwita umuki wow kari koje bebe so baguhiradiye vrema baguhiradiye like umurundi kazi w'ukuri ukunda iki mu buzima busanzwe ivyo vyose niba nyine bavuga ati mu vyo kurya ndakunda ibi nyine mu bijanye n'ibi ndakunda ibi gishasha yeah Shasha yeah sino kwangu hari ibintu ndamo kujya hari ibintu prefera mu gufungura no abari ibintu ukunda cyane kurusha ibindi umuceri umushinwa prama pire mu bintu bimwe mu byatumye basi tuyimvira vraiment kukwakira muri Sky Media n'umutima mwiza n'umutima ugukunze harimo filme uri kurakora mino miss koranye n'umuntu yitwa King Christophe niyo YouTube channel yiwe mu mukurikire vraiment arazi gukina
afise histoire man nziza vraiment n'umwanditsi n'umukinnyi afise abakinnyi baba abateur beza vraiment barabizi so mumukurikirane mugire subscribe nyene basi mumuteze imbere mu byo mushoboye biraryoshe cyane kubera ko nanjye nciye numva nshatse kuraba ico kintu hama abantu bifuza gukina film nk'abantu baba bifuza gukina film bakaba babona bohera nko kuri wewe basi ari we wobabera nzira wobabera basi kiraro byogenda gute babarondera no kuko nabo baradugijwe ego anyways nigiki wose abantu bariko baradukurikirana icambere coco nabasaba ko mugira subscribe like share na commentaire kuri Sky Media kugira ngo mubashe gukurikirana ibiganiro byabo hama ikindi naco tubasaba mu gusapotinga industry ya movie kuko igira kura cane niyo entertainment yakurizamo cane rwose rero badusapotinge badukurikirane n'ayandi makungu cyangwa ayandi mahanga amenye yuko hari ibikorwa turakora nk'abarundi kuko iyo tutateza ibikorwa by'iwacu imbere ibibanza bizoteza imbere nk'abandi rero bahagararira badusapotinga tuvugira dushike kure n'igihugu cyacu dushike kure alright mu Rwanda ni igihugu tubona kiko kiraduga neza mu bijanye na sinema woba hariho plan ufise yo gukorana nabo n'abantu bakora cyane kandi nabo nyine hari ibikorwa biranesera cyane rero hagize aho tugera bigashika tugakorana nabo tuba ari byiza cyane rwose amahirwe yuko mukorana n'umwe muba atse mu Rwanda mu cyangwa wow yakinye impanga series ni araziva magukina arakina neza okay arabizi vraiment no muri legend kazi igifata uko nyene okay ni umunyabigwi ni gikino kirundi ni Nyarwanda ni kimwe wana reka kungora okay urakunda ninde muririmbyi ukunda narakarimbo kamwe ke wabuze turirimbire gatoya no twumve ko niyo tala wifise kamere byose ugasanga iyo tala urayifise mwatavyuzi kamere nukuri gerageza uduhe vraiment turabi urimbira muri dushe autotune yawe ibiri muri dushe niho uza gutuningira baje okay tugushimire rero kanyakezo duhaye keda nukuri turakwishimiye turonge kwakira muri Sky Media ego turaguhaye ikaze n'ubundi musi uzogaruke n'abagenzawe bazoze vraiment quand turakeneye ko tumenya inyuma mbega bino vyamamare vyacu dufise a part yo kuba bakina filme ubundi buzima bwabo bumeze gute kubera ko hari abantu twibaza ibintu byinshi bitandukanye
bakavuga ati ujya mukobwa ko kikakunda gukina anywa inzoga nyinshi usanga zino okay dushobora gusanga nazijya atabari inzoga aba ari n'amazi ukabona bizoba from bizoba imana gusa so nagomba mbwire rero abantu badukunda badukurikiye ko umukinnyi wa filime zijya hole ubona kina wumvise ko yabivuze biba bitandukanye cyane nuko ababayeho. Okay Keda watubwiye ko ufite igikorwa gishasha ego none kandi icyo gikorwa uri kugitegurana na King Christopher none iyo filime yanditswe nande filime nje nayanditse yanditse the story by me Dany Karla. Okay none uri actrice principale na King ni acteur principal ego nitwe turi aba acteur principal ego konzi mudasanzwe mukorana n'inde yarondeye yundi kibazo cyiza cyane ndavuga ko ari King yandondeye kuko nuvuga gute dusanzwe tuziranye kuva kera na cyane ko mwigeze gukinana twarakinanye ego théâtre twarakinanye théâtre mugabo film azoba ari bwa mbere dukinanye ego niyo yandondeye aravuga dukorane bikonzi tara yawe nuvuga ko ari nka support King ni support ifite buri minsi ego niyo yandondeye. Okay no ni filme ya love story cyangwa iri drama ukuntu muzobibona biri muri saa ko ndabivutse mwapa mubihaga je ndakunda filme zirimo action cyane rero mpuye n'umukobwa ashobora kwactinga nyene papa pecho duva rogerwa cyane nawe urabishoboye kurasa kujya ko no kugwana like chubona turashoboye iyo filime ndibaza izobikaze vuba ihuriyemo ivyamamare bibiri ni filime ihuriyemo ibisasu bibiri wait iyo filime mwamiko murumvigane ndibaza ko izo biryoshe cyane vuba na jewe nzoyira nje umuntu wambaye dusakura kwira so murakoze cyane tubyitege likewise so reka ndabashimire mwakoze mu mwanya utari muto waduhaye umwanya utari muto na cyane ko abastari murafatirwa cyane iyo bigeze ku kazi tutita gufatirwa baravuga ko iyo ukaze nyine uvyimvamo uhora ugenda mwiroro kumva wana sinishima bro no apana kwishima right basi kwishima tubiha insiguro itariyo twebwe abantu kwishima ni uri kurishima nyene kubera ko banzi bikorwa bingita cyane binyuzuye ndishima kurishima bwati byo washizemo kwa ibyo ntekeje ni marabi hora wicara nyene ukarakavuga ati iwana narakoze kandi sindaheza ndacabandanya courage keep going kubera ugeze ku ntambwe ishimishije cyane yego nje ndifuza ko uzogera ahantu uja gukina nko muri Amerika nko muri Hollywood wisangayo nubwo aherutse gusha gusa ndibaza ko bizotungana tushaka uri muri Bujumbura LA Hollywood rega Hollywood irahari burya niba atavyibona irahari ntacyo gusa irahari vraiment industry ya cinema nukuri igeze ahantu ashimishije gusa nitubabwiye ngo murarenze ntimuce mwishima ahantu mugeze ni heza ariko mubandanye muharenge akoze cyane rero problem je numva ndyohewe cyane naryohe kwakira umukobwa mwiza nkawe muri studio za Sky Media
bon nanjye ndabashimiye cyane kuba musuye kuntumira naza muri Sky Media bashimiye cyane ko nuko nisa ibikorwa bya bagenzi banyu cyangwa ibintu wanyu urakoze cyane nawe urakoze cyane guys nizere ko mwaryohewe n'ikiganiro nabazaniye umukobwa mwiza cyane uyu mukobwa je ngo ndabatera inkuru kandi kweri iyo nkuru sinagira nayivuze nkihangana uyu mukobwa agishika muri studio za Sky Media kweri abantu bose muri Sky ndabeshi n'abandi ivyo bari baje kuri codinga baje bavuga ati nje ndasaba umuntu ari kuri kamera aze kugukamera heri hasi gushika hejuru baraba ubwiza vraiment uyu mukobwa afise burarenze sindakabati je sinagana nabivuze vraiment so ryari iteka natewe ryo kukwakira twatewe ryo kukwakira muri studio na mugenzi wanje Josle M23 wajya yeah say intro irarenze sana oya reka ivyo bintu so merci beaucoup ndabashimiye cyane mubandanya muduteza imbere kwa kundi nyene mubizi ni kugira ga subscribe gufyonda hajyara agakengeri hama ugire nakajya kantu kameze nko pana kameze gutya kameze nko ugafyondeko hama usharinge udusigire na comment mutubwire ivyiza nibibi ivyo mubona vyiza ivyo mubona twohindura nyene so murakoze cyane Keda ubukurikira ndabakiriye n'abagenzi bawe turabaha ikaze cyane hama muri commentaire bandiki yego vraiment atawe kubaramutsa nje ndazi nditezemo ikindi kintu gitandukanye n'indamutsa kuko nari kumwe n'umukobwa mwiza cyane vraiment ndazi namwe muraza kubibona ndasabye commentaire zanyu nuko rero tubasezeye nibaza ko tuzosubira mu kindi kiganiro turi kumwe n'umukobwa mwiza nk'uyu Jocelyn influencer cyangwa Jocelyn influence kuri Facebook page yanje niko banyita fisa followers 18 badufollowing twari kumwe n'umugenzi wanje Khaisa la grande Facebook ni Khaisa la grande Instagram ni Khaisa la grande 257 yeah nibaza yuko ibintu byagenze neza cyane murakoze cyane Shasha ko niko tubasezeye